Lulukin na lang naman lah. Takaran. Rumah lah. Temenan. Yang papat dipakai. Mesti ora tekan-tekan yakin. Pwede no untung-untungan. Nah, kalau menang bajaji lah ya. Iya. Tapi kan sih kajian kayak pada baik. Mulai kalau bajaji kalau teman teman sing anu kuwi anu oke. Anu rek tawak nang mari kok dibantu duwe lho. Sik tenang bocah anake mitra. Oh sih. Anggar betul pirang 3 lah ana wae.